time. Kera cyane. In 1995, mu 1995, according to the history of Congo, tugende ku mateka muri Congo, was a forest habaga ishyamba called Jigijaga Aloto. bitaga Jigijaga Aloto. People they used to call many names. Iryo shyamba abantu baryitaga amazina menshi. Osontolo, Tolana Yetelo, Tunana Entelo, Joniringana Zoto. Others they think many things. Abandi bagatekereza byinshi kuri iryo shyamba. Whereby the grand and grandfather ariko abakurambere b'Abanyarwanda call it Walumbe na Lingoto. bakundaga kuryita Walumbe na Lingoto. Shyamba. Very many people they used to think that as long as you go to that forest, you come out with the richest. Hari abantu bajyaga batekereza kuko ugiye muri iryo shyamba usohokanamo ubutunzi. By the soonest, they come out without heads. Ariko abajyaga muri iryo shyamba kenshi bavagamo nta mitwe bafite. They come out without legs. Bakagaruka nta maguru. They come out without the private parts. Bakagaruka nta n'ibice by'imyanya y'ibanga bafite. Because in the forest, kubera ko muri iryo shyamba there was many things. habagamo ibintu byinshi. By the security of the forest was there. Mu by'ukuri iryo shyamba ryabaga rifite umutekano waryo bwite. And beings, they never feared anything. Gusa nk'uko abantu mubazi buriya nta kintu tujya dutinya na kimwe. But as long as the monster was there, gusa mu gihe iryo shyamba rikirimo iyo nyamaswa, clear everything. iyo nyamaswa izakora igishoboka icyo ari cyo cyose iryo shyamba rigume nta kintu kiribangamira. Name of the monster was called muzi iyo nyamaswa bayitaga ngo iki? Soloba Adugatu Ademba. Soloba Adugatu Ademba. That's how the story is of Congo. Iyo niyo nkuru yo muri Congo. Pamagambo hakuno harimo bazenguruka mu ishyamba n'iki. I like this place. Mwana kiri shyamba ndikunze. It's beautiful. Mbega ukuntu ari heza we. I should take some pictures. Ubundi sinakabaye undi gufata utuntu tw'udufoto n'iki. Yes. Nimagenda yumva amajwi sinzi. Yumva amajwi ari gusakuza. Mwibuka hari umusore bari kumwe uyakomesha imbere gato umusore asigara inyuma. Mwibuke muri iri shyamba twumvishe ngo hari inyamaswa ibamo yitwa soloba. Tangira guhamagara. Hamagara. Bari babiri umwe asigaye gato uyatangira kumva urusaku. Turi karasubira inyuma kitaraganya ajya kureba uwo bari kumwe bimeze gute wagwani sinzi n'iki. Kugera hano uwo bari kumwe ntawe uhari, hasigaye telefone. Hasigaye telefone Nyagasani. Uwo bari kumwe agiye ishyamba araniwe. Tangira guhamagara. Kwayagamagaye cyamukuruye cyuzuye kimucanaho. The Forest in episode 1.